twongeye kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwe mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV aho muri hose tunabashimira cyane ubwitange mukomeje kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Uyu ni umwanya w'amakuru rero agezweho kuri uyu mugoroba tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani 2024. Yes, rero nshuti zacu zakadasoka reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru yo mu Rwanda ivuga ko u Rwanda rwashyizeho inote nshyashya ya 5 ndetse n'inote ya 2. Mu minsi mike rero mu Rwanda haratangira kugaragara inote nshyashya za 5 ndetse n'iz'ibihumbi 2 zizaba zifite ibirango bitari ibyari bisanzwe ku note zari zisanzwe. Bimwe mu bizaba biranga inote nshyashya ya 5 harimo inyubako ya Kigali Convention Center. Mu gihe rero ibizaba biranga inote nshyashya y'ibihumbi 2 harimo igishushanyo kigaragaza imwe mu misozi myiza itatse u Rwanda ndetse n'ikiyaga cya Kivu. Muri 2019 Bener yashyize hanze izindi note za 500 ndetse n'iz'igihumbi. Icyo gihe guverineri wa Bener Joseph Rwangombwa yavuze ko hari impamvu nyinshi zatumye izi note zihindurwa zirimo kuba izi note zenda gusa ndetse no kuba izi note ya 500 yari yoroshye cyane. Yes, amakuru avuga ko gucapisha inote bihenda leta. Banki nkuru y'igihugu yemeza ko gukoresha amafaranga mashya bihenda leta cyane ko akorerwa mu mahanga kuko mu Rwanda na sosiyete iragira ubushobozi bwo kuzikora. Nk'inote nshya za 2 ndetse n'iza 5 zakorewe mu Burusiya na sosiyete ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Minisiteri yaho yitwa Goznak ica leta y'u Rwanda amafaranga asaga miliyari ubariye mu manyarwanda. Muri 2015 Guverineri John Rwangombwa yasobanuye agaciro kazo mu kuzikora. Ati byose hamwe uko ari inote za 2 ndetse n'iza 5 ati twatanze miliyoni n'ibihumbi 900 y'amadolari y'Amerika kugira ngo tuzikoreshe. Agira ati kandi tuzigura hanze kuko hano nta bushobozi dufite bwo kuzikorera. Yes, amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko hari umurambo w'umwana watoraguwe ku nkombe za Nyabugogo. Umurambo wa Manirakiza Josephine bawuvanye ku nkengero z'umugezi wa Nyabugogo. Byatangajwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rongi. Ubuyobozi bukaba bwabwiye itangazamakuru ko Manirakiza yatwawe n'amazi y'umugezi wa Nyabugogo avuye gusura mukuru we ushatse mu karere ka Ngororero. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi Neziyaremye Germain avuga ko basanze umubiri wa nyakwigendera utangiye kwangirika bikekwa ko hashize igihe aguye mu mazi. Ati batubwiye ko yarohamye mu mazi avuye gusura mukuru we Irakoze Brigitte utuye muri Ngororero. Gitifu rero Neziyaremye avuga ko bishoboka ko yatwawe na Nyabugogo ubwo yarasubiye iwabo mu mudugudu wa Mubuga akagari ka Mubuga umurenge wa Muzo mu karere ka Gakenke. Avuga ko nyakwigendera yashatse kwambuka ari wenyine kuko nta wundi muntu bari kumwe. Gitifu Neziyaremye kandi avuga ko bahamagaye ababyeyi ba Manirakiza bagasanga umurambo w'umwana wabo ukiri ku nkengero ya Nyabugogo kuko babanje gutegereza ko inzego z'ubugenzacyaha zihagera kugira ngo zikore iperereza mbere y'uko uyu murambo ujyanwa mu karere ka Gakenke gushyingurwa.
nshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko inkuba yakubise abana batatu ikanatwika n'inzu. Aha ni mu karere ka Huye, mu mudugudu wa Nyamirama, akagari ka Shanga, umurenge wa Kigoma. Inkuba yakubise abana batatu ikanatwika inzu. Amakuru avuga ko inkuba yakubise inzu ya Venuste Hategekimana ufite imyaka 38. Ibi bikaba byabaye mu masaa 9 n'igice kuwa kane tariki ya 29 Kanama 2024 mu mvura yagwaga muri uriya mudugudu. Kandi inkuba yakubise abana batatu bo mu rugo ruri hirya yo kwa Hategekimana, bari bari kuri fone. Amakuru rero avuga ko nta witabye Imana, gusa babiri bajyanwe kwa muganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Shanga Tirisina Munganyimana yatangaje ko inkuba yakubise iriya nzu inateza inkongi. Yes, yagize ati kandi inkuba yakubise iriya nzu, amategura amwe ahanuka agwa hasi, hanyuma itera n'inkongi y'umuriro ku buryo nta kintu na kimwe abo muri uriya rugo babashije kuyisohoramo. Avuga ko kandi imyambaro, ibiryamirwa ndetse n'ibyo kurya nta na kimwe basigaranye. Arakekwa ko kandi inkongi y'umuriro yaturutse ku kuba inkuba yarakubise muri purize yari iri mu cyumba ababyeyi bararagamo. Gitifu rero Munganyimana yasabye abaturage kwitwararika bagacomokora ibintu byose bicometse ku mashanyarazi igihe imvura iri kugwa, bakanazimya amatelefone yabo. Yes, inshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutasi bwa gisirikare bwafunze umuganga bumuziza kuvura abanyamurenge. Umuganga witwa Alex Ndakize afungiye muri gereza y'ubutasi ya gisirikare ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku cyumweru tariki ya 25 Kanama 2024. Akurikiranweho rero icyaha cyo gutwara imiti mu midugudu ituwe ahanini n'abanyamuryango b'abanyamurenge. Muganga rero Alex Ndakize yasanzwe ari umuyobozi w'ibitaro bya Nyakirango mu itsinda rya Bijom mu ifasi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yatawe muri yombi rero ku cyumweru gishize n'ubutasi bwa gisirikare. Abatangabuhamya rero barerekana ko yafatiwe kuri bariyeri ya Kijaga. Umwe rero mu babibonye avuga ko bamutaye muri yombi bamushinja guha inyeshyamba za Gumino ndetse na Twirwaneho imiti. Akaba yarafashwe rero bavuga ko afite imiti y'abagore ndetse n'iy'abana ndetse n'inkingo. Yes, bamwe rero mu baturage batuye muri ibyo bice barashinja leta ko ibakorera ivangura, ari nayo mpamvu muganga yatawe muri yombi. Bati barashaka ko abagore bacu bapfa mu gihe cyo kubyara, kandi kuva i Nyakirango werekeza i Uvira ni ibirometero 30 n'amaguru. Ati ninde se wakiza abagore bacu mu gihe byihutirwa? Abaturage rero bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko bamaze igihe kinini bafashwe nabi. Amakuru rero akaba atangaza ko Dr. Alex Ndakize yatawe muri yombi nyuma yo kwamaganwa n'abaganga bo mu bwoko bw'abafurero mu karere ka Tanga, bavuga ko badashaka kubona abaganga b'abanyamurenge muri ako karere. Nshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyahinira ahangaha, kandi tubashishikariza kongera kumva andi makuru yacu ku munsi w'ejo. Nkaba nababwira ngo mugire umugoroba mwiza, naho ejo. Ciao ciao, mwari kumwe nanjye Dan Dash, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane.